Diama nkuko maze iminsi ndi kubikubwira, Xabi Alonso n'ikipe ya Chelsea ntago bifuza kuzarira ku isoko ry'igura n'igurisha muri iyi mercato. No kuvuga ngo barifuza kumenya ko byemeye babisoze, byanze babivane mu nzira bajye ku bindi. No kuvuga ngo kugeza kuri saha hari inkuru yaraye, hari n'inkuru izindutse irimo iravugwa cyane, bamwita Maxence Lacroix. Ni n'inkuru nababwiye mu minsi ishize, ariko nababwiye ko ishobora kwihuta. Rero kugeza kuri saha hari ahantu situation y'iyi nkuru igeze. Ibyo ngiye kuganiriza, ariko nanone ndakuramukije cyane, urakaza neza ku muryango wa Dako Sport Hub YouTube, ukomeza kugeza amakuru ya siporo umunota ku munota. Nagira nkubwire ngo nta kintu uzatuburana nukomeza kugumanga. Turanyarukira mu ikipe ya Chelsea kuri uyu munsi. Maxence Lacroix ni nyuma yuko Xabi Alonso yatangaje ko akeneye abadefenseri bandi babiri, defense centrale, nyuma yuko yitegura kuba ashobora gusohora umudefenseri cyangwa se abadefenseri, arifuza kuhita ashyiramo abandi badefenseri kugira ngo akomeze gukomeza ubwugarizi bwe mu ikipe ya Chelsea. No kuvuga ngo rero we abikora vuba vuba akahita bivamo. Ndakubwira kuri Reece James wari ugize ikibazo cy'imvune mu Bwongereza, ndakuganiza nkubwira ukuntu bimeze kuri gahunda ye. Iki ndakunyarukiza mu ikipe ya Chelsea nkubwira utuntu tumwe na tumwe, ndakubita no tips twaraye muri uyu mupira w'amaguru. Icyo nagusaba rero, niba aribwo bwa mbere, kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane niba wakunze ibyo dukora. Ikindi kandi ndagusaba gusharinga, kurayikinga. Ikindi kandi ndagusaba no kuba waba watanga igitekerezo cyawe cy'icyo twakongera muri umuryango wa Dako Sport Hub kugira ngo tujye dukomeza tubane umunsi ku munsi, amakuru ajya kugera igihe 5 kwa 5. Reka rero twanzike ni inkuru ziri mu ikipe ya Chelsea, ariko mbere na mbere reka nkubwire ko umukinnyi bita Goncalo Ramos w'ikipe ya Paris Saint-Germain yamaze kuba yumvikana n'ikipe ya AC Milan. Robin Amorim yamaze kubatangaza ko uyu Portugal mugenzi we agomba kuba musinyisha kuri miliyoni 70, harimo n'ama add-ons, ubwo n'amafaranga menshi cyane byatari. Goncalo Ramos AC Milan yamaze kuba yemera gutanga aya mafaranga kugira ngo ize kubasha kuba yamusinyisha. Uwo bita Robin Amorim rero niwe mukinnyi wa mbere ngo agiye guheraho asinyisha mu muryango w'ikipe ya AC Milan. Byihuse cyane, tunyarutse cyane, bamwita Dani Ceballos yamaze kuba terminating na Real de Madrid amasezerano bari bafitanye kugeza kuri saha. Uwo bita Dani Ceballos ni mu free agent, agomba kwigurisha nk'umu free agent. Ubwo no kuvuga ngo ama equipe nka Real Betis yamwifuzaga, n'andi makipe yo mu Butaliyani ndetse na yose kugenda mureba we mu Barabu yose ngo agomba kuba avugana n'uyu mukinnyi nk'umu free agent mu mwaka utaha w'imikino. Indi nkuru nakugezaho, yamaze kuba byemezwa ko Lionel Messi ku mukino wa nyuma bazakina n'ikipe ya Jordan ku cyumweru saa 10 z'ijoro azaba ari kuri bench na gazatangira kuri uwo mukino. Ni kuvuga ngo Lionel Messi rero agomba kubanza kuri bench n'ubundi akaza asimbuye. Reece James yagize ikibazo cy'imvune cya hamstring gigomba kumarisha imikino 2 mu gikombe cy'isi ayisiba. Ni kuvuga ngo Thomas Tuchel rero kuri nimero 2 ye agomba kugerageza gushyirayo ubundi buryo, ndetse no gukomeza kugerageza kureba ko bagarura Reece James mu buryo bwiza, dore ko imvune ye ishobora kubishatangiye kugenda ishaka kugaruka, no kugerageza kumaintaininga rero kugira ngo barebe ko batazamutakaza cyane cyangwa se bitazateza risk yo kuba ashobora gutangira na sezo afite ikibazo kirekire cy'imvune. Igikombe cy'isi nicyo cyari kibaye. Ubufaransa bwanyagiye ikipe ya Norway ibitego 4-1. No kuvuga ngo Norway ntabwo yakinishije ba Erling Braut Haaland, ba Odegaard ndetse na ba Alexander Soloth, abo bose ntibigeze bakina. Rero ubita Ousmane Dembele hat-trick ndetse na Desire Doué igitego, assist 2 za Kylian Mbappé ndetse na Olise. Ikindi kandi Senegal nayo yahise itsinda ibitego 5 ikipe ya Iraq, bita bifasha kuba ibona kuba yagira amahirwe yo kuba yazazamuka muri za kipe zitwaye neza, aba best losers. No kuvuga ngo hari amakipe yo ku mwanya wa 3 12 azitwanya amakipe 8 yitwaye neza kurusha yandi akazamuka nk'ama best loser kugira ngo bakine round ya 32. Senegal rero champion d'Afrique irimo iragenda igira amahirwe cyane yo gukomeza kureba ko yazamuka nk'aba best loser, biracyashoboka cyane. Rero ikipe y'igihugu y'Abafaransa yabanje kubitombora n'ikipe y'igihugu ya Sweden, ikipe y'igihugu ya Norway itomana n'ikipe ya Cote d'Ivoire, ndetse ikipe y'igihugu y'Abahorandi itomborana na Maroc, ndetse n'ikipe y'igihugu ya Brazil itomborana n'Abayapani, Amerika na Bosnia. Andi makipe nayo yarategejwe kugira ngo turebe round 32 ni gute bizahura muri rusange, kubera ko haracyari imikino igomba kugenda iba bya hato na hatoya. No kuvuga ngo uko bimeze kugeza kuri isaha rero, ayo ni amakuru yari yagiye acaracara ku mugoroba washize, ariko nanone ndagira ngo tunyerukire ku nkuru y'umunsi cyane. Bamwita Maxence Lacroix, nawe ari mu bari bakinnye ku mukino wa nimugoroba mu Bufaransa, wanitwaye neza.
ni umukinnyi ikipe ya Chelsea imaze iminsi ivugishije byatari, iganirije abayobozi b'ikipe ya Crystal Palace, iganirije indani muri Crystal Palace ndetse n'aba agent be. Kugeza kuri saha rero hari amakuru arimo aravugwa cyane mu ikipe ya Crystal Palace, mu ikipe ya Chelsea. Iyi Chelsea ntabwo iri gutinda mu madiru, iyi Chelsea iri kwinjiramo byatari, ihita isoza ibintu, irakubita ibangura vuba vuba yihuta cyane. Amakuru rero yaraye kandi anazindutse nuko umukinnyi bita Maxence Lacroix ikipe ya Chelsea ngo yamaze kuba yemera kuba izatanga bid ya miliyoni 55 kugira ngo ibone uno mukinnyi. Iyi kipe ya Chelsea ngo yaje neza cyane ngo kubera ko ngo yamaze kubiganira ngo n'aba agent b'uyu mukinnyi, ngo yimiraganira n'abayobozi b'ikipe ya Crystal Palace ndetse n'abashinzwe kugurisha mu ikipe ya Crystal Palace, ngo kandi ngo ibiganiro biri kugenda neza, ngo bigeze ngo no muri details za nyuma, ngo kubera ko Maxence Lacroix arifuza gusohoka mu muryango w'ikipe ya Crystal Palace. Ikindi kandi ngo Crystal Palace nayo ngo iri kubireba nubwo itifuza kuba yamusohora, ngo ariko ngo irimo irareba ikabona amadata yagiye atandukanye arimo aragenda ayipushinga kuba yareka iyi deal ikabaho. Chelsea ngo irabona uyu mukinnyi ari target ya mbere mu ba defenseur yifuza, dore ko iri kwifuza aba defenseur central babiri nyuma y'uko iteganya ko ishobora gusohora undi mu defenseur muri defense central. Nuko ngo Chelsea na Xabi Alonso barimo baravuga ati Maxence Lacroix uyu mukinnyi w'imyaka 26 tugomba kumusinyisha akaza kwiyasosiyaho uwo bita Levi Colwill, noneho tukajya tugenda tubarotatinga n'uwo bita Fofana, kugira ngo tuzabe tureba ko ikipe ya inyuma ya Chelsea izajya ihagaze neza cyane. Rero biri kuvuga ngo uyu mutoza Xabi Alonso yamaze kubagana n'ubuyobozi bw'ikipe ya Chelsea, amubwira ko bagomba kugura uyu mukinnyi miliyoni 55 rero nizo ziteganyijwe gutangwa, miliyoni 60 z'amadolari, miliyoni 47 z'amapaundi niyo mafaranga agomba gutangwa, ubwo ni miliyoni 55 z'amayero kuri uyu mukinnyi bita Maxence Lacroix. Birimo biravugwa yuko Maxence Lacroix yabwiye ikipe ya Crystal Palace ko nta kibazo yiteguye kuba yasohoka kandi abyifuza byatari. No kuvuga ngo uyu mukinnyi witwa Maxence Lacroix aracyafite amasezerano ageza muri 29 mu ikipe ya Crystal Palace. Ikipe ya Crystal Palace ngo iri kwifuza ko bitamugurisha, ngo ariko yareba amafaranga ikipe ya Chelsea iri gutanga miliyoni 55, ngo yareba n'uburyo umukinnyi arimo aragerageza kumva ko ashaka gusohoka mu ikipe ya Crystal Palace. Ibyo byose bikagaragaza ko ngo uyu mukinnyi ashobora kuba ari buze kuba asohoka agasanga abandi bakinnyi ikipe ya Crystal Palace maze igihe iri kugenda itakaza. Mark Gehi yagiye itakaza bica Olise, yatakaje bita Ebereche Eze, yatakaje abakinnyi benshi bagiye batandukanye, igiye kongeraho n'uyu nguyu rero Maxence Lacroix muri effective yayo, urumva ko bagiye kuba bayisabura. Gusa Chelsea yakomeje kubishyiramo imbaraga cyane. No kuvuga ngo rero ukuntu bimeze kano kanya, gahunda yo ngo ihari nuko nyuma y'igikombe cy'isi, kubera ko uyu mukinnyi Maxence Lacroix ngo akomeje kuba focusinze ku gikombe cy'isi, ngo arifuza kuba aba umukinnyi utekereza cyane ku gikombe cy'isi, ngo ariko ngo ibiganiro we n'ikipe ngo byamaze kugenda neza, yamaze kwemera ikipe ya Chelsea kuba yayijoininga. Ikindi ngo yamaze kubwira aba agent be ko bagomba kujya muri iyo deal kandi bakayijyamo neza, bemera ko abagomba kwinjira mu ikipe ya Chelsea. Ngo kandi ikindi ngo igihe igikombe cy'isi cyaba kimaze kurangira, ngo aravayo ahita yerekeza mu muryango w'ikipe ya Chelsea. Chelsea rero yamaze kwitegura kuba yatanga miliyoni 55 kugira ngo yegukane uwo bita Maxence Lacroix. No kuvuga ngo rero kugeza kuri saha Chelsea ntiri gutinza ibintu byayo, Chelsea irifuza gukora deal vuba vuba ikahita izirangiza. Chelsea ntitinda, mu gihe kiri imbere gitoya kino gikombe kigomba kurangira ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka. No kuvuga ngo ku izira tariki Chelsea igomba kuba yizeye ko Maxence Lacroix igomba kubimufite mu biganza bye, mu gihe ayandi makipe ataraza akomeze kugenda bivanga. Kugeza kuri saha rero nta gisigaye kuri Maxence Lacroix, bamaze kuba babisekiwaringa, babishyize ku murongo. Ubu ngubu buretse kuba wenda agomba gusohoka statement ivuga ko yemeye, buretse gukora ibizami by'ubuzima, buretse kuza agasinyira Chelsea bikemezwa n'amategeko, ubundi biganiro personal terms ndetse Crystal Palace aba agent muri Chelsea ngo byamaze kuba birangira n'amafaranga bid bemeye kuba bayitanga. Crystal Palace yemeye bid, n'uvuga ngo igisigaye no kubona Maxence Lacroix aba undi mu defenseur nyuma y'uwo bita Marc Palestra wavuye mu ikipe ya Atalanta baza mu muryango w'ikipe ya Chelsea. The Blues uri kubona mu defenseur uri buze gukurikira kuri Xabi Alonso, ku ruhande rwawe urimo urabona rinde? Ubu ngubu hari undi uri kuvuga wo mu ikipe ya Como witwa Jacob Lemon, ni umudefenseur y'imyaka 21, ni umudefenseur waguzwe avuye mu ikipe ya Real Madrid mu ikipe ya Como. Uyu mudefenseur ufitemo na clause ivuga ko 50% bigomba kuzahabwa Real Madrid mu gihe cyose ikipe ya Como izaba imaze kuba imugurisha. No kuvuga ngo rero uyu Jacob nawe arimo ararebwaho kandi cyane kugira ngo barebe ko bazabasha gukora ubwugarizi bwabo mu ikipe ya Chelsea. Gusa hari n'ikirimo kiravugamo gikomeye cyane nuko
Ikipe ya Chelsea irimo irateganya ko Trevoh Chalobah ikipe yakomeje kugenda ikomanga cyane kandi ngo yiteguye kuba yatanga ubusabe bwayo mu gihe uyu mukinnyi azaba yemeye kuba yayijoininga. Gusa Trevoh Chalobah aratangaza ko nawe yifuza gusohoka mu muryango w'ikipe ya Chelsea akajya gushaka ahantu abona umwanya wo gukina kandi akajya mu ikipe ishobora gukina amarushanwa y'i Burayi nka UEFA Champions League ndetse n'amarushanwa y'i Burayi. Trevoh Chalobah rero ikipe yakomeza gukina amarushanwa y'i Burayi harimo n'indi option ishoboka. Inter Milan nayo ikomeje kugenda igerageza reba ko Trevoh Chalobah bavugana n'ibiganiro byagenda neza. Ayo makipe yombi muri rusange ngo ategereje ko Trevoh Chalobah ava mu gikombe cy'isi. Yababwiye ko ubu ngo afokasinze mu gikombe cy'isi, ari gukurikirana iby'Ubwongereza no gukina kwe mu gikombe cy'isi. Namara kuva mu gikombe cy'isi arahita afata umwanzuro wahazerekeza avuye mu ikipe ya Chelsea. Trevoh Chalobah rero mu myaka 26 hateganyijwe ko agomba kumenya aho agomba kwerekeza nyuma y'uko igikombe cy'isi kimaze kurangira avuye mu ikipe y'igihugu y'Abongereza. Ni ukuvuga ngo rero kugeza kuri saha Chelsea igomba gusohora umudefanseri ariko ikinjiza abadefanseri bandi babiri. Ni ukuvuga ngo yasohoye Marco Kurera ihita yinjiza Marco Palestra. Imaze kuba igiye kwinjiza uwo bita Maxence Lacroix kuva mu ikipe ya Crystal Palace y'imyaka 26 igasora Trevoh Chalobah. Ni ukuvuga ngo ikwitegura no kwinjiza undi mudefanseri sword player witwa Jacob Lemon, nawe bari kumurebaho kandi cyane, ariko hari n'andi mawusiyo menshi ashoboka kugira ngo none itangire itekerezo no kureba ku ruhande rw'ibumoso hari mu ikipe ya Chelsea aho bagomba kwinjiza umuwinga Machachari hari kwa Garnacho kwa Bagitenzi babona ko bakwiriye undi mukinnyi, ndetse no muri mediano gatoya no mu busatirizi kuri ataka hose barifuza kuba bahashyira abakinnyi kugira ngo ikipe ya Chelsea ya Xabi Alonso yongere itangire delivering. Ibi byose muri rusange babishyize mu biganza by'umugabo bita Xabi Alonso bamuhaye kwishyira kizana akubaka Chelsea ikompeta mu Burayi. Team iri competitive yitwa The Blues Chelsea, ikipe yo ku kiraro Stamford Bridge. Ese koko ukurikije zino transfer ikipe ya Chelsea irimo irakora biradeservinga ko yagira ikintu ikora mu mwaka utaha, dore ko mu mwaka utaha ntabwo izakina ibindi bikombe, izikinira shampiyona, izikinira Carabao Cup, ikinira na FA Cup, ni ibikombe by'indani mu rugo, izibera Stade à domicile, yigumira indani home ubundi hangane. Ese birashoboka ko mu mwaka utaha Chelsea Xabi Alonso bagira ikintu bakora n'iriya squad bazaba bafite? Ese mu gihe uwo bita Enzo Fernandez yabadasohotse Chelsea ntiyabigumye gukomeza igenda ikomera? Marco Cucurella hari icyo yatezamo. Ariko nanone mfite ikibazo nifuza kubaza ndi gusoza iyi video. Hari ama message menshi ndi kugenda nakira ari kumbwira ngo turifuza ko wajya dukorera video unagaragara ukatubwira inkuru unagaragara. Ndashaka kubona message ziri hejuru y'ijana zimbwira ngo kora video ugaragara. Mu gihe cyose narazibona nzaba nkora gutya, ariko ninzibona nzubahiriza ubusabe bwanyu kuko ndabakunda kandi ndanabemera. So icyo ni ikibazo ngomba gushakira igisubizo mu gihe namwe muzanyereka ko mubigezemo uruhare. Nanone kandi iyi Chelsea ikomeje kugenda igaragaza ubushobozi bwayo n'iki ishaka n'iterambere ryabo. Bluko clearing capital ishobora kubitangiye kugenda none ikosora amakosa yagiye ikora mu muryango w'ikipe ya Chelsea, igenda igera none ku bisubizo gake gake. Xabi Alonso reka twitege ko muri iyi generation y'abatoza bashyashya Mikel Arteta, Andoni Iraola, Xabi Alonso, Frank Lampard ndetse n'abandi batoza bagiye batandukanye, nabo ngiye nibagirwa nka Michael Carrick mu ikipe ya Manchester United, abo bose bagiye kutwereka ko bashobora kuduha show mu mwaka utaha 2026 27 muri Premier League ndetse no mu mikino y'i Burayi. None se ni ikihe kintu wifuza ko muri video ikurikiraho ndibuze kuba ngukorera? Muranyandikira ikipe mwifuza ko mbakoreraho, nimbona iyiganjemo niyo ndibuze kwita mbakubita amakuru. Buri gihe muri video ndifuza ko muzajya muranyandikira ikipe mwifuza ko mbakorera amakuru yayo kugira ngo mboriante yo mbakubita amakuru yashyushye byataye, nimuzajye muba mugenda mucikwa habe na gatoya. Ndagushimiye cyane rero, ndakomeza kugusaba ko ukomeza gukora subscribe, nukomeza gukunda ibyo dukora, sharinga, likinga igitekerezo cyawe. Nanone igitekerezo cyawe ni inyamibwa kuri Dako Sport Hub. Icyo nagusaba rero komeza kubana n'Imana. Ndakwibutsa ko uyu ni umuhondo mwigi Merikire muri bombe Diama mu mawega cyo football is always my love. Dako na Ruhago ni Dako. Imana ikomeza kubana namwe. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista.